بشعار الله الوطن الملك. كان هذا مقال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي مصطفى سحيمي الذي رفضت لوموند نشره وتنشره أصوات في لغته الأصلية على لسان الكاتب. ونشير أيضا أن سحيمي قال في اتصال أن صحيفة لوموند تصرفت بطريقة تتعارض مع مبادئها المعلنة للانفتاح والتعددية، ملاحظا أن هذه المؤسسة الصحفية نشرت مقالين ينطويان على سوء النية ويتبنيان تحيزا وعداء متكررا تجاه المغرب، ويتعارض رد الفعل هذا تماما مع قواعد مهنة الصحافة التي تعلنها لوموند، حيث إن العمود الذي أرسله إلى هيئة تحرير هذه الصحيفة هو مقال متوازن وإخباري يسلط الضوء على معلومات إخبارية حول عملية إنهاء الاستعمار التي بدأت منذ أكثر من نصف قرن. بهذا الخبر نأتي لختام هذه النشرة. Les Marocains réduit une plateforme de certaines associations campant depuis toujours dans une sorte de front du refus dans le registre plus palestinien que les Palestiniens, comme l'avait déclaré Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, voici plus de 3 mois. Le 7 janvier, après une relance demandant l'accusé de réception de ma tribune, voilà la rédactrice en chef adjointe, Marie de Vergès, qui se résout enfin à me saisir pour s'excuser du retard de sa réponse et m'informer que, je cite, « Nous n'allons pas pouvoir publier car nous avons déjà abondamment traité le sujet ces dernières semaines. » Fin de citation. Soit, mais traiter comment? Et par qui? Avec quel éclairage? Où est le pluralisme? L'on a affaire au vrai qu'un paravent, transparent d'ailleurs, d'un parti pris, une forme de censure qui ne s'assume